orena. Jani panglio na murah bungut ya. Bubuh na maralabang abal. Ada sedang rodok kok. Niko na pang tomplok. Tapi tu bubuh na maralabang ng rodok tu apa? Oh yang bos seng makan menomplok. Oh yang malu lah ulong kau dia ulong dah. Tem lang lu bungut deh. Mau blondera nanti. Apa daya kau? Aduh, Ci sudah ada teman nih, bertawang sih lah nyamuk kok gitu. Dia nak di bencinga dia pernah liuntang sih nyaman je. Tidak nak bertentangan, tidak selisih paham. Walaupun tidak menyamuk. Adi, nah memang berlainan jenis. Di jadung nok sih awak patuh pun menyamuk lainan jenis. Memang kalau penampilannya memang manusia, kenyataannya adalah binatang. Ini orang sih binatang tuh. Iya leka dia berbeda. Ipun rupa kandang. Menci? Kita anggar kasih kajang renetan. Kan berbeda. Iya nanti di jenang lah das. Di jenang, kita kan manusia sejati. Ipun kan napi saddleback napi lendres tenawang. Udah ketang bawa menyamuk tuh ada ane. Udah tupak kandang Ini meme abesik Banten. Metataban aja ke celeng bareng. Idola. Lejat tengiling sih nyamuk gitu oren ke? Yang oren ke depan nasi nu. Pasti repot ini. Meme cepok Banten. Ipun di kebun celeng keren. Kembali di teman ya ki. Lemur sajan lemoy. Selaga ngomong. Yang cai bang ngomong di balik jelek. Mereka memantat kan dijinya. Merah. Do pikir ibu benah, Man? Mungkin benahnya mau tuh jelek. Ya dikit toh. Saja timbalan orang berkata baca kucing. Mana undingan mau cakap debo? Tahu waktu umpak kandang itu. Lakar ngotonin kucing. Memang di tiang pialang kena dos. Di tiang orang itu. Docang mata pun ada baca kucing. Benar nak. Ci mula celangang bungut ci. Bener celang bungut makin men. Ada kucing itu. Ada mahi aku. Si kemu aku. Le dolar le. Tuh, pang benar. Le tu ni. Saya sengaja otak. Ya, adik itu. Oh, yang itu kucing ni. Kucing itu orang jangan ngoyok. Dia seng kori kau puasa. Weh. Cai polon ci mula moh polon je. Yang bertawang kucing tedoren je. Kipak kan ngebokori nak ke? Di tiang amak ada aja itu kan di. Bila kipak kan duduk kucing kan begitu. Coba ngomong cak kucing pok. Adinya celeng itu di. Wah, nataben kucing ambil yang meju ya. Mengkenan kucing nak ngenus bone pengit kayak gini. Ama kita itu biasa, kita pakailah kebiasaan loh. Dia kita boy. Jelemu sajan sanji. Betul. Dia mesti nangkis gitu cak sing teman sing. Ker ngebog sing yang kayak. Yang cang kuat le, tampil cang, yang cang tahu kan kuat masuk tinju. Itu. Menang dia kekuatannya ada orang di rame ini. Betul bungut cili lunan apa tuh urakan situ. Makanya cili nu. Sekolah ngomong makanya cili jelema nih. Nah jelema aku buan sih ya. Weh. Dia coba cili dia. Ben bodok. Mancing sama ada berak sih. Tahu jebak apa bungut ni tahu. Ujang mesti nyebak tu kan mesti nyebak benar. Penjengah itu bang. Jengah. Enggak berarti mamang di sini. Memang ya. Dia ketang boy. Nasi ketang nak ngeling jengah. Ya lo. Nak ngeling jengah nasi kau ketang. Mana itu? Ini nak ngeling nak mataan tu suya ni dibungut tu suya dia. Nak ada dia maco tu kayak kenang. Banyak yang ini kita berbin pancing ke kita. Nge. Ilare. Dia lah bang. Mumpung ajak padu Arab dia ada belajar ni, nang edengan kebisaan je. Nabi tu ini. Nak coba kidong kawin ni kata tu, apa yang bisaan Cina ni paling aluh megening bebanglah ci. Nggih. Mending petang keranjang lah cuma. Dia sih lek ngaku gitu. Pasti orang paling dua kan. Bang, mereka betul ni. Hati sih pas yang keles lah, anu menjadi anu ni. Mulane. Adi mengejar ramang sih mengenai. Banung ingat ni tu, nung ingat ni.
Aduh deman atine iraga tua ngajak anak bajang. Aduh deman atine iraga tua ngajak anak bajang. Anak-anak bajang jalan-jalan ke ujung pandang. Anak-anak bajang jalan-jalan ke ujung pandang. Bila di ujung pandang anak bajang nagih jalepan. Di ujung pandang anak bajang nagih jalepan. Irago tua nyeluk kantong puyung mekejang. Irago tua nyeluk kantong puyung mekejang. Ibu tua mapi-mapi cara nak bajang. Ibu tua mapi-mapi cara nak bajang. Ajak pula suara mampu mengundang. Ajak pula suara mampu mengundang. Dangdut. Tang dangdut. Tuh ben Apa dia mesti kedang nuk? ben apa mesti kedang nuk itu di? Asal kedang mesti kenyat. Ini model ben apa mesti kedang nuk? Ini gamelan nih. Geningan ya. Cing orang itu, ini adalah band. Benar Band ben biar harus sesuai mengikuti irama dan kalimat. Bagaimana penampilan kawan biar hidup bisa kita menjiwai. Udah kedang nuk dikit. Hah? Keke kalimat terakhir. Ajak pula suara mampu mengundang. Ingat situ. Ajak pulas suara mampu mengundang. Tang kentang kedengendut. Benar dah. Ijazah dah benar kendan. Mana janji kan? Mengikuti ramatan kendan. Ajak pula suara mampu mengundang. Nuk kedang. Baru benar ni. Beliau ni. Jadi lemo bang ji dia kata kita marah ya bisa tu. Lemo nyarang sing bisa ngudiang tu orang ji. Jadi ajen dia olas ya. Mumpung ji ada jadi dini ada asun tugas sih sing kita orang dia. Napi kok? Gede jadi itu po. Tapi yo. Ini mesti malam minggu tu. Oh malam minggu. Orang dia. Gampang. Malam minggu. Malam mendingan tu lah nak baje. Malam minggu. Nah. 1, 2, 3, ya. Malam minggu kalau berpacaran kedapatan sembari cubit-cubitan. Weh. Nasi keto kena malam minggu tu. Gimana nih kengkeng? Lu mau lengah cik dek apa? Malam minggu, malam yang panjang nih kata. Ada sedap betul kawan. Ratu. Lengah. Ayo kasih lengah. Weh. Kena sedap betul orang malam minggu. Atene kena sedap betul misi malam minggu. Ini malah cuma melengah. Nih dolar. Ya pelenu bingat. Lah orang cik lengah masih bisa cik. Dan Bawa waktu bisa masih. Jadi ya bisa jadi. Ayo. Ani kengkeng kok? Tu pun di sana marah orang kelih tu po. Boleh bisa ingat? Orang sagrap cik kan. Eh? Malam minggu, malam yang panjang nih kata. Oh, nih. Bisa cik dah. aing. Apa sih jawab bisa Kena amun sing bisa. Kena bener cila ngalangah. Peta langa-langa ding. Nah, mungkin jadi tawang sautin. Nah, Apa? Sing dah dicingui-ngui kian bisa cik marah orang. Kian bisa mengenai Ada kan badangan. ane langa-langa tawang ditiang, kan kerasan ditiang. Nah, Aduh, itu po. biasa. Kian sing tak wang tinggal apa nah? Ada pengadaan si bisa. Nah, Kang Wang ya. Nah, 1, 2, 3, iya. Malam minggu, Malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru kenalan, kenal di jalan. Sumawang. Ben, muci lah Ben lah. Ija ciman kene ke kita ah? Ija ciman kene ke di kemol lah bang? Menditu nih kenalan nih. Bayang ini mau amah kau mau Apa lek-lek ke Semawang? Kenal di jalan Jenderal Sudirman. Hah? Celeng sih ya? Jenderal Sudirman? Hah? Wah, malah Semawang. Sanggal mesin kena open ini lagi boy. Pasti ada nak kenalan Semawang.
ngukip polon. Yuk. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut meluap mati onyangan. Itu kita paksa ulah ke Cirebon dah, wai. Apa lek mati onyangan doang. Jangan berpikir segini. Melautnya meluap dan ini. Orang pasti sanurnya meluap. Sang mati aja konyangan. Terus ini kenyataan ini gendengan lagu. Laut meluap, cinta pun hanyut. Oh, hanyut cinta ini? Oh, bener mau garang kan kayuannya. Orang ada cinta nih hanyut gitu kan. Jagi, ngobrol jagimu, kopeng lah mendingan. Nah, lanjut siap. Siap mau bisa kenapan? Ayo, gimana? Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut meluap, cinta pun hanyut. Jatuh cinta ayuda, Tanggal 1 ayu Tuan Aji ayu di Kina bolong ayu longan semat ayu mat mata tero ayu lo logong pepet ayu pet ekor hubung ayu bo kubo sagu ayu bu kulo pasir ayu sisir ayu bu. Ijo ciman uluk nih kata-kata no. Tadi orang nengilang bungut saja Ci. Aduh. Liang kok bayon si mangketang tuh. Yan boman ngok timpal ci legesan kena sini. Nah Dewi aku ada urusan. Weh. Kalau ngajak Aden sih benci. Apa ada urusan nak kedo kena ci matur ke kodong lah. Dah kedo. Lah kita Aden lah. Dok ketang boy. Yang cai das kini wong kuri ni memanyak ke kodong lah. Banyak-banyak yang kena betul ke kodong lah. Ane patut kan manggahang prestone dok itu berikanlah contoh yang sewajarnya menjadi suri teladan. Kalau saudara memberikan contoh ke EP negatif ada orang yang meniru, ji menudingan kena lain sinadi gitu. Cai sing bisa lakar melaksana. Oh, harus ragu harga saling menghargai. Berikan contoh yang baik. Nggih. Cuman dia. Mami cang lu gero. Yang bukti tangkis si matur ke kodong lah. Banyak banyak semuyuk. Aduh. Aing dulu. Terus. Mudah-mudahan nyaman dia di kita ya. Ciri kenyangit. Weh. Mekelo hidup dah. Adik itu? Dia ngaduk-ngaduk satangan cang kesekan matur ke Indonesia aku. Hah? Cai megamal. Oh, cang gamal. Cing diang tuh. Mengudiang ada cica. Matur ci. Oh, Kadang cang wayang ci tuh. dah pencang wayang ci gamelan apot tau. Bisa segenel tuh macam. Adik ketong yang genel. Mungkin mirip nih. Aduh genel ka ketong. Lu mau doang Yang munyin genel wayang kene. Titin nuni nalona ni nuni. Nah, tok. Titin nuni nalona ni tok. Saya kira munyin genel cai ini. Kenyangin. Kalau kenyang roh kenyang coba pikir. Ben landangan tuh. Dalam mau sajang pesan sih. Kenapa kayak? Enggak durus mau cano. Titian tangkir yang ajak belum ngocok nabi wentan. Memang resekan nih. Tangkap bener marah kamu. Nah gini lar lawan beduk. Ya diasun ditamakan jani ada geruduk cingiri lah. Suk semua kelangan terus kan malam kita. Mapan cai ini patut parakan saya. Neng apeh lingih lah dini di jongrang besi. Iya betul. Nah ada jani utama kalka dan lakin ukur dan cai. Di sore gelaman. Tangkir yang makayati baku anto di pemerajaan. Tidak mau sangkang gelis jeglah nyakro werti ngentosing lingih ide yaji.
mapan subuh pantes gelah jani Nyakrawarti dini. Nah, manut baos ide gelah Nyakrawarti patut kedampingin Ben Prameswari. Iya betul. Sesing-sing pepadan perusahaan ratu. Saking kayon cokodo sapun api. Di subahnya kita meklebet inget gelah Keni Yadi, dia Pratnyawati. Sena subuh ke Jatuh Karmang ke lukunan lah. Kewala ya nomor tempo sekolah di Saya warti. Ni bakewah lang itu lah. Makin dicampuran mata yang belum ngocok dewa. Ien tetagon belum ngocok cah calon tunangan nek rambut. Anton mau sekolah. Ien Bang Yang mau sekolah bahaya. Bahayane? Bapan muridnya liu di sekolah. Nyanan-nyanan bisa-bisa jual timbang. Sana makai jarara pindah becek rara. Jarang mereka ke besraman. Oh ni yang on gala. Ingat. Sesodang Yadi. Udiang sangat yang melajah yang bergelang. Ingat benar. Yang berkenalan. Pangsengalan kaset pengalengan si kau. Yes. Sesukan wentan murid baru, kidwang ke putra, sarang parak-parakan. Mawar kuliah yuk di mana di diangkat di mangkir. Kayon gelang masih buka ke. Sekarang dia kayon gelang. Mama dolar, ini dolar. Om Swastiastu. Bahaya ya. Awak nih gunting-guntingane. Serba baru kene we. Master T lah gunting-guntingane. Kene lo. Kene Beli teko main ini teng ngiring itu anak Agung. Oh nang dia beli main ini. Nih karado apa nih bawa orang ide tuh kena juga kan tuh. Ame tang gerang. Ara beli petruk. Aduh tumben tepuk. Ini gaya. Pakai gini si keto beren. Neme panggil itu. Oh keto. Adi di Tambangan Jani Aksamang belinya ngugul dewa. Sing ada piorah apa-apa beli jag jemujug teke rat mesat makai dewa. Angon beli pesawitan di Tambangan Jani Aksamang belinya. Nenten sanang puni kebangetan beli. Pemekas titiang banget lungser pengampura ringangan beli. Sepatutnya dan titiang nyangres pengrau beli. Kemauan ngantos rau beli ke pesraman. Dong sampun rares titiang tan boleh nyangres pengrau beli. Ampura yang pisang. Ledangan titiang tan boleh menang. Iya nunuk tuh sing nyandang dewa ngelantangan. Pemekas Jani. Apa mawe nang syarat beli teke ngalih dewa. Sing ada len. Mapan bos di dana kelingsir dipuri jong orang Wesi beli patut coba bakal membesek ke ratu. Nah kewala beli patut kedampingin Ben Prameswari. Nah di Subah nih ingat-ingat yang beli. Ingat lah das belikan Subah ngelah Pejatuh Karman. Mawen ang beli teka main ngalih dewa. Sampun maduwe. Kecaplak. Nyai mereren masuk. Mereren masuk. Nak kengke cek rengas kene jog mereren mas. Makanya masuk utang-utang uang SPP kan. Kau di sekolah kangen kau. Awak lengah orang SPP kan SPP mana jangan masuk sehingga aja doang kan. Yang orang beli suruh masuk kemudian orang beli. Yang dia. Oh dia itu cuma kosong seluruhnya anak. Oh deng gini weh. Sengado nyapa. Mon genggen dewa. Beli aku. Mau tamu pisan dados kayo ni dena kelingserir kering jong rang Wesi. Imon, duaning titiang mesemeton ngiringangan beli. Dados melad mana titiang mang nuning. Sapa sira gumanti calon raben beline punika. Inayang bangsa mang titiang kakasih. Weh, adi misi keto ya adi. Oh adi dot nawang calon somah beli. Mawe nang beli teke mai ke pesaman. Calon somah beli sing ada len. Adi ini patut dampingin beli Nyakrawarti. Sampun api lagi. Sokori dewa. Nang kayon-kayon ning melang malu. Eleng-eleng adi di sejauh ning ajanan dewa ne. Uli cerik beli ngelawan dewa Subah ke Jatuh Karmang. Kewaloi dewa nu metempo mesekolah di pesaman. Pengideh beli teka jani diolas jak sod mesekolah. Udah mesekolah sangat. Yen bawa ajak beli ngisi gumi jong orang mesti nyen ada banyak kalbani. Sing perlu sing dewa ni re. Ratu bapak istri. Keselengakan yuk titit yang miragi kau sendiri. Pemekas kayon cokori dewa bangun nasi yang kadi mangku. Wenten harus pacang irengang bawa si derako master manggo becek. Yaning nenten talar mati manggo becek. Bila bakal maksud
Meninggen. Ratu beli aku. Man. Rasa keselengakan yuk di tiang. Miragi sapun api pawajanan beli. Tuh udah ada sapun ika beli mak tepi kayun beli. Beli sampun uning. Titiang iri kereng pesrama nuna saja ke bawah. Semalene durung puan dengan titiang puput nuna saja. Yan dados pinunas titiang. Sampun hang beli ngarsa yang sikian titiang. Becekang ruruh anak istri sana tiosa. Doan yang kandun kelap. Ya ampun orang paliu jek jok. Yen kini pepinai dewa mula singgah saking aris dewa. Nak kewala pang mulai beli ngapa nak loh bukoi dewa. Cutat jani keras beli kamlang sana. Dan pari wang ni pari kosong beli kodang dewa. Nah coba kujalan. Kuda itu. Boncol not. Ini not aja semua. Boncol tu. Semudaya ada temu kini teka. Lar di balik ya. Weh. Jangan cuma kurang jangan cek cai cek kau nama kopeng jangan. Apa not ini? Kaden kulit beguling. Mata makan naran. Kopeng lemah beguling. Dah tunangan janda. Tak kau nen kudang pesel surat ambil dia. Loh, Kengken beli. belilah pangsing satu pondok dua cinta. Saja peneluk metunangan aja iyo terang-terangan rung orang aja. Beli bentir. Men, Dia beli yang ngalung guna. Iya orang beli metunang ajak lubak ke tudonan. Aduh yang mondok jenang nulis sing kodak. Dani bado bagusan taris anjelek. Lalu ke sejumlah di jancang. Ninggol beh nyebak bungut ini. Beli dolar. Jual jadi yang kenke. Halo sih katanya nyabo cara orang udan celok kotok nih. Loh, Kengken beli. buku raos yone kone subo pepas ngirim surat adilo nengilo. Gem. Aduh kuno saja. Bercinta. Anak remaja kurang pengalaman. Agak begitu kurang nih sih. Beli, saja beli. Uling pidan terus ada kiriman surat kan dia. Mencen suratnya? Kalau yang nyen kadang ngirimin nih sap yang maco. Mengelak perjaninya ngirimin. Saja sih tawang Kengken. Boleh du? Berjuang sih surat. Udah sih dong. Doman. Ngayak sih surat. Hari dia ngirim surat beliannya ayah nangsing terus belikan ngirim kotok Kalimat gitu berde. Kalimat tentang luan nih. Loh, Men Kengken beli. lanja bareng-bareng baca surat. Jalan beli. Maro kan iu. Biasa. Hah? Nak mau tunangan lo gitu mau kukek. Ya jangan udah Bodan beleng wasangnya ruang bukan. Dia repot yang Kengken asing. Sikut iyo nih kayak tuangnya tenang dong ya. Dada gugu beli. Biar anjing menggonggong, yang penting kafilah tetap berlalu. Oh. Beli. Wah. Sejati ini nyet yang ngirimin surat. Si pengirim Iwayan dolar B. Ais. Awal atem B itu. B bagus kan doang. Aduh. Amat ya bagus kita lubak ingin. Terus kan ngocang orang. Iwayan dolar B, Iwayan dolar berak. Gitu. Apa petansi dong? Ini apa deh? Ya pelengar tiang. Iwayan dolar B, Iwayan dolar Budo. Kengken sih dong. Budo. Tapi pakai gendak cak. Nyamo. Di sini menyamuk sing tadi nyamatan di bal Budo. Benar. Dia juga ulang-ulang ngomong Budo. Yuk nama orang jalan budo. Batu besek umay landas tak kalau uli jaya. Iya uli jumacan. Lu timbah lagi Budo. Maaf satu kata. Maaf tadi maaf sih ngomong. Kamu cek Nyamannya jak orang. Nah itu sangat terpedingan surat si Ben. Beli. Oh. Tahu. Kengken jamunyin surat numpang tawa. Nyai loh cablak. Tunangan beli anaknya buko nyai. Doang sih. Terima kasih. Pokoknya soal cinta sip deh. Iya kan. Apa mawanan memennya ini tusing ten ngirimin nyai pipes? Stop! Berpikir macam surat. Kang keto nak kamu tunangan apa?
Apa mawanan memen yo sedang ngirim bes. Mapan bos saya ngirim bes. Belian godel papa. Aku lumayan uang es ple-ple. Metunan nanti munyi duwe semua korban. Sawire memenya ini ngadap kucit tetlu kayang jani enu angga ke teken dolar. Mungkin mau surat. Kita nih bang lantas Dia mesti surat mesti nggak kucit. Siap malu, siap. Tadi kita nyamon. Tadi kentan makin dumun. Dicampur nulis surat kepada lo cabla yang tercinta. Peniki teke dolar. Di kopeng di ngomong. Dodok canak nung angga kucit ke memene cabla tak kilo lo. Itu penekang. Penesak doang sutang itu. Ini yang mau beli sih angket nake. Weh, angket. Angket. Weh. Apa angket tuh mas? Angket keadaan negara bi. Ian tulisan coret kita angket. Coret. Yang nyai sang percaya mulai. Demo kan mengganti cepat aku. Beli dolar bungut tebal nih boy. Penayang sesuakan bungut beli nih aku ngirimin cang pipes. Angon cama ya wang es ple. Kalau bungut beli nih. Oh, Kebingan bungut ini. Kebingan bungut cari siap upin. Rawadan. Kengken siap Dan mana upin siap. Singgahan. Begitu mah kebingan bungutnya. Kengken do. Masih siap ukur bensinnya. Terus kita. Halus nih kita nih dah. Mana namun bagus ya. Juari dogen ngaku temok mengganti aji batako belen kucit nungangos. Jadi ping kudus menek belen kucit ini kan. Asal ada munyi belehnya jeung asal mutangu misi untuk kan. Dia cisang saya. Enang bawa belakang nih balik. Hei. Deng awak-awak cing raos na. Maro tengiling jag kemo mai cing raos sing metolian ke samping. Ini kadang citi ke main ya. Ini sang Prabu li jagat dong orang mesti ke main kawang ci. Do Prajawati calon somah kajuang jadi kerajaan mulai kawang ci. Muncul polon ci jadi ya. Kijap matan je. Tadi udah lihat. Aratu dua agung gede palungo cokor dewo saking dongkrak besi. Ben ya bani lar. Weh. Mereren masuk. Orang jongkrak usi. Dia masuk. Belen kucit na bayar malu. Pino, kucit menek kok. Ini yang bawa pinjat di pengklon sing bani ben. Dewa sang bagus si dewa. Sih, di tiang orang bagus. Uji orang bagus. Wah demen. Terima kasih. Yo kadang bagus ibane bocah halutan ku gitu. Ini orang bagus. Gustin cini ajak gelang ros. Oh niki. Yang merasa bikin gue bocor temuyuk kan? Sangat pading. Pading nah kalau anu becaplok. Bungkar demen atin je. Cara temuyuk kan gue. Bang ya kalau sampai kalau orang Mungkin tuh mare. Dewa ngeraosang kone dewa mawet uli jongrang wesi. Ben sada putran sang nateng ratu. Tuh nih mahwanan dadi dot yang nawang. Jadi ini apa mulok kene? Simo ya ada perah tuh jongrang wesi nih. Apa mirip dewa tuh orang nawang? Dijek kaden nih. Ini kaden pesraman. Aduh gede kaden. Tawang idemu di jalan nih. Si tawang dia bian kapas. Ini orang persamaan. ini bebadan diriang jelema lenga-lenga lah tadong oyong di sekolah saya nawang memunyi. Yang kena kelas 1 kan telung tiban. Sulan sih masuk. Hei, diolah de cangore data-data nya ke pesraman, nya ke sekolah, nya ke apa jadi? Cang sing peduli, cang cutat kanya Mbak Prajawati, yen dot si selamat hidup begede jadi. Yen mulok itu nyati dewa. Lawan sih. Lawan. Mulus aja sih. Yo ada kendir. Ada tuh. Lawan. Belek. Belek. Belek Pak. Belok Pak, kenapa? Di sekolah nih. Ini kalau perah ya? Ya, ayo. Lah. Adi soleh-soleh tuh. Adi ayah ajak mesiat adi nempak bel ya. Ah, ini kan peseraman terhadap sekolah nih. Mereka nggak mau tatlu, gopo bere, murid dia makajang buku sacak pesuk. Mereka tatlu besok nesino. Alis selamat deh. Bungut gini kan cara. Di sekolah, di sekolah biarkan. Antian keluar sekolah, antian di jalan.
Anta kapuak kita kena saya mentang itu. Paksa itu pengkode Yang penting bakwan lawan. Weh. One nak bakat apa ni dia ni bakwan saja na. Ada 1 persatu tau. Bakwan bekwan. Nah, bakwan. Ini kan lebih cepatnya bakwan. Hei, yang berkata binyap dah. Besu cilin sekolah ni. Awas dah. Dengan kakak kena dia. Tar bele. Jangan bele. Bapak mangkin pun bapak. Setonde nama kawan, bayar beliin kucit nak. Ye, keke tadi sembangan ini semuanya budiang Pak bagus nganggo kejengit kene. Ye, keke ini. Beliin kucit nak. Ye jeung sembang deh gitu. Ye, jeung raga tulian mas tuh angon maya beliin kucit lah ye. Dewa sinjana gitu. Rasa semua di tiang nampen pawacanan beli. Kemauan pinunas di tiang. Yatna pisan beli makta. Dewa sinjana sang saya. Tangkel dengan donak lingsi. Ini sampun panomayor, hari sang tangkel dengan donak lingsi. Sinlik ada di rumah keluasan tadi. Ya tidak sih nak wanen. Eseng pikir bahasa Kaliu. Kepong. Ada nak aerobik. Nak aerobik pada lihat di dek situ pelai bensin ah. Benda di jam lajak milu yo, mulai masa kadang ngepong tu kan. Nak konen belur murid di pesuk lejani. Benar. Pelih itu sini. Mengenai tu. Yang cara marah cing orang murid aja sata. Jadi dewek aja dulu. Betul. Seseng-seng aja seket ngangin aja tong benang itu. Tomplok aja seket tak kudang ciban sih. Okey, siapa nak pergi? Ini ban. Dia mesiat dia lawan. Dia mesiat kalah dia bawa bedekan. Jadi kuno-kuno ya lah. Oh, dayo ang lagi. Dayo dia sangon. Seseng-seng jadi kuno-kuno lagi colek kalian saja. Lingis jalan. Lingis lu alang. Jalan lingis. Jalan kuliah yang kali lar. Cibapan lincah aja dek. Jalan lingis. Mas jangan minta lengis. Aduh cuma itu. Kadang balian dulu. Leto seng alu jadi seng kijau-kijau ben. Nah, kaya begitu, yen bantah sangon nyolek yang yadi pangnya ajak mulih ke jong rangusi, ni nenek lingis ini bikin. Ini mah kelas-kelasan lengis ini. Nah kalau bisa cing orang jaga kuda pemenang ke bangga. Wah, di sana ngatulang numundunya nak kento cokan adu nih kami. Oh, nah kayak gitu. Bensin, lengis gas, solar. Ni not amat bensin not. Bensin lengis gas kadang cikita lengis colek. Lengis bekakas colek katang yadi dek sing orang apa jenyak ajak mulih. Buat tentawang. Sangat lain nih bawa cuma ada damping. Kan lengis kita damping sejam. Nah jadi, pasal liu raus jadi saya dah. Jadi tukang batin cipen dek kena korang lah. Kamu cikgu dia pura. Tangkil kena buagong lah. Aden dan merabian kamu ide sakti itu. Oh, tuh. Yang kau dewa. Uning kan unuk lah jaki cen sih. Dekat lunas. Itu. Pasti ada bukan. Ada yang motor mau peraturannya ketat dan. Aduh. Pasti nak butuh dia. Woi. Mau kamu lebih guling ya? Lo kamu nyesel mau lebih guling? Mati guling kan? Minus sih. Tembok betul ni melehes. Jangan duduk. Apa le refleksi temen tembok tu? Dan ni kira jangan ajain. Jangan ajain. Hah? Nah apa lek-lek cai petang tangkil baik ke puri. Dia lemau di Jumat petang ke dini. Yang petang cai nak ke puri. Belum dan celekotok ni cai ni. Ini di pemelang puri ni. Saya bisa pulas, ha? Pulas bisa.
Ganggu nu kan beritanya kayak gini. Berita apa dinggo Cailar? Berita nasional. Apa tuh di Bah genap-genap dengan dia. Awe. Engal-engal. Kali motor. Genap beguling. Grepe-grepe. Weh Lar, Yuk, yuk. nyen kaden sini dong istri nih. Aduh, masa nasi kedoan. Rok, Ya, nyen nas sing cine nyen. ya cina das tono. Celanoe. Ye, kadang apa kadang ando yo. Aduh, celanoe deh ngano. Celano contoh garmen nih. Dado pedang. Hah? Siro lagi. Ye, nak kengken sekarang bang ingat tang Gusten nih. Yang suwe tangkel begitu. Wah. Waktu tahun 45 kan yang tangkel begitu. Maciri sanjai sing tahan tangkil Iya. Nih apa beliin ya? Irako. Ah. Itu udah kini adi. Kene Yang mau kos adu potongan ken bangkiang ken jet. pan potong ki paling Wah, langsung. yang perwadan cai ne. Mencai ken potongan cai ne. Ken bangkiang cai ne. Niki bangkiang ni jare. Acakal saya kalau finish. Wah. Manang melang potongan cai benang sap. Amat yang perwadan ini. Kau tidak mereka kan jangyang, Ah. rambut keriting. Cuma rambut sosok ngene pak. Nak kene. Pidana man op namo 1 bulan di rumah sakit tau. Oh boleh sungkan. Ah, do bodi di segar to blus rambut ni keriting as. Nementet adanya sosok. Pasti sungkan kelipas. Ah. Sungkan klip. Aneh bos bolak balik tuh apa? Panas bola balik sungkan tipes. Aneh, Aduh sungkan Pedro. kelipes. Biar sungkan tipes, yang tadi ngerayunan katos-katos. Menapa apa yang cara cai Aneh belek-belek layunan. man kengke. Modelnya bubur sumsum, Ah. nut palungan. Lar, Kejar kemulak. peran ke manusia ngamanut palungan ha? Aduh. Play resep play nih kau. Ane lembek, ane halus, kenten. Man kengke dia Dan cara dia stand belek. Colek-colek angon bore. Nang udah tain belek yang ngono bore. Abang tis. Memang hitam, baunya jelek, tapi manfaatnya bagaimana? Janoni. Ini kenapa saya metang? Lar, Ruk, Tiang. saya tangkil lamunan jani. Saya tangkil ken gelah, apa ken aden gelah? Ini dia hari kesini tiang sapu nika. Ne celaka tangkil ken aden gelah. Inge. Lautan, Durus. gelah akal nyantos jadi puri. Inge, durus. Ci mula sengsen ngelak kena ho. Apa napi di tiang? Manipuan yang dot menekal tangkil. Inge. Bisa na ibu na. Mungkin Mungkin patut lemah nih kengken main. Oh. Pedang-pedang kene berada nih. Iya dong. Sajo play aku lah. Si sing kena, Oke. tangkil main. Dong bos sing kene sendok repot. Sepak bola ane batal. Tunjuknya nawang, aku hidup di ini sepak bola luar negeri kayak gini. Di ini balik petang itu lemah kayak gini. Tangnya nggak sinamburang tuh. Sejatinya na apa nih syaratan ci main? Gitu, di tiang matura madre. Enggak. Putran lu ngocokor dewa yang jongkrang usi. Ponakan gelah. Oh, makayun ngerela rabi. Sampun mau duit tetagon. Mas? Diri kering peslaman. Erat. Di tiang mereka ngiring di duagung. Dan kayun. Makin sudah nunas. Sampun api antuk. Pangtang laos panjeknya. Mawi nanti di tiang meriki. Akhirnya belum ngocokor dewa. Santukan belum ngocokor sama murto. Bisa ngeliat. Ini saya bentar cang masih tuh agak sana. Katanya pang liu nak kenawang. Apa tuh keadaan ci promosi tuh nak kita yang saya mau lot bol citonya agak sana. Apa napi bentan? Nak kengken nada kene dari putran gelah ma Terus pinunas. ampun. Sing berada di ban gelah ma kelip. Mapan gelah nang gelah putra. Inge. Yen sing mai kijal aku. Inge patut. Adone teh gelah merabi dini dia pura mulekal ngaenang panah, mulekal ngetompang. Kale ngomong to, ada. Nge. Terus meluna. Inge. Durus toh. Sina len toh. Len tuh. Ya. Artinya biar tiang di sampingan tanggung jawab bikin alih di jawabannya keponakan nih. Mana yang ini gini nah, bini cang berdesa no takonan cang. Oh. Adi yen cang nyong ini noleh nogong biang nih. Oh. Adi marah seliaban jegek. Adi lama kelamaan adi
adi jak buak jak goban na. Nak musuh ngeliat mulu gitu kan nih. Oh gitu. Oh, keliap-keliap. Oh. Ben jegek, ben daki gitu. Iyan sama takon ya, ini Cinawang orang gitu. Iyan nake bisa ngeliat apa mana na? Bangken cicing nggak mau. Mah, dok. Panak bangkung mati-mati ya mau. Gitu? Sang kalau gitu mau liake, oh? Liake sing lapis aku dicap-capai. Ini ada cocok. Yang cahaya kewak lapis dicap-capai beli. Sing harus dicap-capai cap jempol. Yang ini. Artinya siapa nawang liake apa mana ya? Ah, cibung ngerti. Be bangken cicing. Panak bangkung nih mat. Mati-mati tu, panak bangkung tu. Apa amat tu? Liake tu nang amat. Nyen cing orang gitu. Kadang di cai. Ada cing sing leak lah deh. Bisa tu. Tidong ya sama. Apa nabi men? Tenyen kang apa nih? Iki nama dia tu? Ya, dah. Ayo pak. Ye. Asing cocok. Sing cocok Lu cino le potongannya ke kene non. Nasi cini awaknya gede kengken je tumo. Weh. Makin dia matur belum ngocok dewa. Ditiangkan cocok lawan nasi jangan cenek awaknya gede. Ane asam belum ngocok dewa, ane nasi gede awaknya cenek. Yang nas gede awaknya sih jangan lewat. Kengkennya mah apa? Kayunya nak ambulan jangan busuk-busuk sampai kayun. Pada umumnya kan nasnya cini-cini otaknya nol. Ye, sampunan patuh hango. Man, apa nih picang lalat misi mantra tawang? Nge. Jangan boleh pancing apalang meleset. Nge, pernah biru. Praktek. Nge. Apalang malu. Mantranya niki. Oh. Nge kalau nikahin mandang. Bang. Tingkang bae sih. Batas ini nikah. Batas nikah. Nge nganjet. Aduh. Nge mantra mesti nganjet. Nge nado nang jalan culik kau jilat. Weh, ini banding nyulek jet. Mantra keketok ketajan pun limana ajum cie. Oh ya culik ke pun. Oh. Wah, di Sinawan. Lama ya? Asal culik kau nak ke mantra pun limana. Mapan jadi mesti kenal pot. Ah. Boy. Artinya nih mantra merane nih tawang. Wayah nih. Bang. Mantra aneh jadi nih. Pok. Dam. Jiwa lah kacik pok belok. Dam. Ecik. Apa lah? Gampang. Maro muntu nih. Pok. Dam. Jiwa lah kacik pok belok. Dam. Kicik. Woi, ke samping. Kicik. Oh ke samping. Ayo. Jadi jangan ngerti hijau lah hanya. Nah, ngalah. Pok. Dam. Jiwa lah kacik pok belok. Dam. Kicik. Jeres. Mesti mau ke jeres. Oh, si makan jeres. Melang. Anu ini mesti mau ke jeres. Sud medam mau ke jeres. Bang, lah kagak boleh. Terus, baik berangkat. Di tiang ratu aku iyan di pelangan jani sing perut banglah ngerasa yang paman seperti lari cening bagus putra anglah rasa kamang kumang tanpa bayu tanpa ngerasa anglah kamang di tiang sampun mewanti-wanti mempengatur yang ajang padungo cokor sampunan malih heling ring dayana doanin ida sampun mewali kegenahnya neswang-swang doanin kewentani manusia wantah medasaran cuk pancema buddha waktu. Nah, paman. Nejani pangsida pasah muang purno kayun gelah. Kengken patut neglah mapi kayun di pelangan jani. Paman. Mangkena sapun nikian doa wong. Mangnone presida purno ring sejere nanggo sariro duwe. Yan wantah kangkat yuk diatur di tiang. Iring mangkin masa selo.
nyelohin banyak-banyak duit maka ke penepis sireng. Nah yang kita patut ke masih atur paman. Kalau paman pang sidang ngirengang pemargin gelah. Ngeh titiang jadi lamit kalau ngocok. Dados nemi pangguhan si tiang Winton. Wong pawestri dikiring penepis sireng. Ini beseng bakat dan gelah mik hayu nih. Ritat kalau gelah bakal nyelokin banyak. Aduh anak pajang jegek-jegek paman. Gelah pian dia mau dikini kewentanannya kawan sisi. Becik-becik coba orang. Jero anak lo. Titiang jero anak lingsi. Ian di pelangan jani tiang dot nawangkin pariundukan jero nih. Dadi tumben jero nih tepukin tiang ada di ini. Jero nih lakar luas kijo. Buena ngapun nih lakar alih. Jero anak lingsi. Mangda jero nih tata suni. Wentene sekian di tiang iriki. Titiang kumanti pacang bebanteng. Keras titi bakti rengi desang yang widi. Lama kane sudah selamat. Kerahat jangan pemargaan titiang. Lewas mau banten. Ini patut pisan jero. Di pelangan jani rasa sing pocol astiti bakin jero nih. Subo lantas kaledangan asung waru nugraha ide sang yang pramo wiseso tekening dewek jero nih. Sido jero nih memangguhin anak ke buka tiang. Apan subo tiang jani ketemu kelawan jero nih. Suun mau banten, jang bantane mai tiang tutup. Jero nak lingsir. Nang sampunan jak paling ngeras kadriki. Suot mau bantan mai tiang aja alo kan mau munyi nyak bocor Pak Raden kene kumis Pak. Alo kan mau munyi. Bang tiang nawang sujatine apa le jero teko mai. Awak-awak. Awenan tiang teko mai sing jadelen nak mulo bakal nyerapang dewek jero nih. Apan subuh ketemu jan sing jadelen mulo lakarangon kurenan. Jelema tuoi. Sing matolean saja ibu memunyi. Ian montok kadirasa bok subuhan. Nu jadok kena kar ngaleh nak bajang wen. Mirip bidang kar ngajak nak bajang. Aloh kan memunyi. Kar ngaleh jerone. Oh, maro merasukin penganggo ning renyet. Tahu kan ibone sugih ditungkop kalok kan. Tahu mawenan. Aloh kar ngaleh kuranan ingat nyaplok kadini. Wah, nyaya petusing. Cai jelema tuoi. Dong sing medaya wake. Apa mirip bibo sing lah meko utawi kaca ditu dicungkep bibone ah? Agon ibu mesulo. Yan ibu sing lah meko sing lah kaca mediolas wake ngide tiba nyure berak suloang kopan dibone nah. Yo nyai lionan bunyi. Nyen nyai bakal ngawirangan. Ne alasannya kekuasa pan wake. Nyampe. Gong. Sampun make hurung doang wangkana. Ayo. Ayo. Ini lah kata-katanya. Mulianos, wakil bangkar, wakil bangkar. Doagong lingsir. Dados kekaonin andok anak istri palungguh cokor dewa. Jangan nyalit ring sejeronin angau. Sing medayokin lemone bawak toto nangalah kekenah buka ketuk. Jenang ni cara bal pingpong polon ni. Paman, tiang. Luong kedek paman ni, nyeni sangat bakal wirangang paman. Galah hapet lemulot toto nang. Doagong, tiang patut membela